Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Malo, tintay drama. Ngamsakbay na makablawa mampay, Danelli Cortez, Esther Draculan, kani Gerald Tenaza, Dita Alicia Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Malo. Dear manang biyanang, mamin anuak amaloko, takanayon dak nga itarayan dagiti pakirelasyonak. Banaga pagsangsangitak, kan pakaisi-stressak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Hey man, lolo ko! Lastog, kuna na nga ikasarnak ng sa balimatiin kasarna. Anya man tisang sangita, maud si Kamalaw. Dayjay nga Sir Biliano kuna na nga syakti ikasarna nga manmat gayam, sa balimatiin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam-am mo ngam nagtalak ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami ije bagyo, ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagarem ken ka. Aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak abinasted mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka. Nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak ngam awan latagayam. Nagsakit dito yung amang mangyayari kanyak. Ala, adantulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos amang aklon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko ti agbartak, nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, uwan nga ron. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarim ken ka. No kasta apanawan nakatinubyaw. Kaya't kang andingayan malaw. Kayak nga andingayan tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andingay mo. Kaya't mau, tain taagbuya iti sinay. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siyak. Sikati-kayat ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adda pa'y papanak. Kunak man daw binasted mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak kaw. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan, tamaditi kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no ne tatabantor ti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa. Nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Wan na? Nariga mo no pilitem ti bagim amang aklon iti di mo mat ay ayatan anak kaw. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan, anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Ha? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyon na, di tabalay daninong ko adaryo. Ha?
Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung nga tumboyan. Wan, tumboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga pay-pay so. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay, bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis ng pailaang, nana. Tanabatik ti walit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay na umaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga mingka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-armpay lang. Sino man ang day tangay? Diyan ngay anak ni Tata Dario iti bunyag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdarasudos malaw. Kita na mga nadama asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single jay. Ay basta, di ka nagdarasudos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta no kaya mo man ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo ti agsangit. Saan mo ta siya? Ay na, awan to ti sangitaktasin sir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar-aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay tadi maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak ko. Iti cellphone siguro Kano ija istro ti pagkikitaan da? Kasta aya. Ay, una yan dyan anak ko. Imbag ba rupay dyan lalakay. No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaon. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy agar-aram ija anak mo. Nay. Day na ba imbaga day ta? Jak mo bantaur. Ay, sos. Bagbagaam dya anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi dyan ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam dyan anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kaun. Makaputo takpay. Di uray 5 tagbalintong apu kom do siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulet. Nanang, inaklon kon ane Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mga umuna kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga manjakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dan nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan amin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Han nga kasta nga kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang.
Anya! Ne, siya kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye sa home. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Ala, agrubot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik matgayam tayo wallet ko. Anyamatan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga day chay. Ay, kat yung kabiit sublian Mala daw nan ano subliak pay lang. Ay, bumuludak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga di wallet ko. Iso a 10,000 ti buludak kanya. Ay, awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day jayan. Ngam panayunam kan ninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang lumakaawid ta. Dumagastan to iji balay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalaka ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Kasi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta mga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabati. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Akat, sige ang Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko dito utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo Urayan nagsubli dito Ay, sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday diya nga Rio. Diyak matanasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday diya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid diya nga Rio. Rumurakit din ito'y. Oh, miss, mabit lang. Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid ako na, sir. Awan matan dya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ni! Kunak manon na kisarita kanyam dya kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kanupay ti kinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tan. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tan. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamnoad da kwartam. Bayada mo tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. Nukas ta nga rod. Di ka bumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsublit ti kaduam. Makaturturog ako nga agururay. Ito'y. Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay. Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti ka ba? Ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin.
Ag-awid akpay atay, nakpay agala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubli ak, sir. Promise. No kayat mo, duata ka mapanidya balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga ron iti balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no adamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang arod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Di kan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon, tay. Tiag ayat, agpapadamat gayaman amin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. Apay aya. Bulbulas tong dadya nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila, tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga-kanyak. Anya? Ala, sana balik, tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya? Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Ngampi manaw mat gayaman. Sa lawas awda dya nga tao. Ay day ka ngamin timadi kang kakat. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawendaken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ala, mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga Rio ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali akiti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tamas siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakit din ading. Di kagbabain. Tamanipo dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar kwa kanayon keng kaading. Kunana mo't, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, muamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Uwan nga rod na nang hankon nga aklonan. Sigurado matla nga lokonak tumanan nang ronakat guwapo. Kasla na singpa matilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay ken panagsasaunaan na singpat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng kaday ta anak ko. Kasla na singpa matilangana. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan Malo. Asinaw? Jay agnagan iti Cesar.
Wen ante. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga min ni Malo. Wen kano nga ron ante. Gani, insublat nakmutin nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen ante, iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo Malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko ana. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Di binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Taikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na si ka. Di na kaya't na pagtrabahuan si ka. Kanaggagat at talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. At dapat ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Kasta unay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong iti nasingpet ken nagaget nga asawa. Kat aging gaita naragsak talatang agdandan na. Kat adda pa yan talo nga nakda. Masaya nga nak ngem awan maramidak. Basol ko ta pinaluspusak. Kat ita single aklata ta mabuteng akon amakin nayat. Ngem na dapay siguro masara kakakas ken ni Cesar mabalin na makin nayatak manen. Ngam kaslawan matan ti makita kakas iti nakiasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbakit akon abalasang. Ngam ti may law anak manen. Alakastan tuy gayem mo Malo. Alaga kayem ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Malo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin.